Sapa saudara semua, kita lagi di Pasar Mardika. Kita mau baronda lihat Pasar Mardika Purame malam-malam nih. Terus saksikan beta video ini. Mari sampai 1.000 mari taplak meja mari. Pilih murah mari baju rata-rata boleh mari. Barang baru mari. Baju murah-murah. Banyak. Mari sampai 1.000 mari kakak. Mari sampai 1.000 mari taplak meja mari. Itu 75. Mari sampai 1.000 mari. Baju murah. Rame. Pilih murah mari baju rata-rata boleh mari. Barang baru mari. Yang baru yang eksil. Mari yang baju rata-rata 20. Barang baru mari. Pilih dia rata-rata 20 Bang More. Barang baru mari. Pilih dia rata-rata 20. Barang baru mari. Pilih rata-rata murah-murah. Mari. Wow. Oh, rame. Jalannya kakak murah banget jalan. Wow. $20.000. Pilih bebas. $5.000 beli. Itu asa. Mama gua bikin asa. Coba. Yang rusuh jago. Sama 20. 20 sama. 20 ya? Atas primer. 20 $20.